या कुन्दीन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। नमस्कारो कोंकणी शिकतल्यांका स्वागत. आजी आम्ही नामपद नावांचे पदांचे विंगविंगड रूप शब्द रूपा बदल अभ्यास करूया. आम्ही एक वाक्य सेंटेन्स पळोव्या. रवी बॉलू पायू आणि मारले अंतू तीन शब्द नामपद रवी बॉलू आणि पायू हाजे आम्ही एक वाक्य अंतू समप्रयोजन करूका जाल्यार रवीन बॉलाक पायान मारले. रवी शब्दाक रवीन बॉलू शब्दाक बॉलाक पायू शब्दाक पायान मारले. तद प्रकार अनेक एग्जांपल उदाहरणे. रवी बॉलू उदाक पडलो हाजे सम वाक्य रवीलो बॉलू उदकांतू पडलो. रवी शब्दाक रवीलो उदाक शब्दाक उदकांतू. अनेक उदाहरणे. राधान रवीक शालेंतू आपयले. आता राधा शब्दाक राधान रवी शब्दाक रवीक शाला शब्दाक शालेंतू अशी आम्ही प्रयोग केला. रवीन राधाकडच्यान फुल्लाचो फोट घेतिलो. रवीन राधाकडच्यान फुल्लाचो फोटो घेतिलो. रवी शब्दाक रवीन राधा राधाकडच्यान फुल्ला फुल्लाचो. अरे देवा रवी तू फोट घेतला वे. अरे देव शब्दाक देवा रवी शब्दाक रवी अशी आम्ही शब्दाक कसल्याक प्रयोग करताची हे विषय आम्ही आज शिकया. हाऊ टू यूज द नाउन्स प्रॉपरली. हे विषय शिकच्याक आम्ही एक सरळ सिंपल व्याकरण ग्रामर लेसन शिक्का. हे विषय शिकच्याक एक सरळ सिंपल ग्रामर lesson शिक्का. The root of the rules to use nouns in various forms goes back to Sanskrit language structure, and because most Indian languages have derived from this structure, we have a common simple rule. We will be discussing some simple rules how to use the nouns correctly. Now, in Western languages, including English, there are additional words which change the meaning of the noun. In Sanskrit, the noun itself changes in form
and the class of this noun is called vibhakti, and the addition to the noun is called pratyaya. In combination, the grammar item is called vibhakti pratyaya. Vibhakti pratyaya. I will discuss these in detail. Prathama vibhakti, first class, is a nominative case. Who or what. कोणु, कौन है प्रश्न का उत्तर. रवि न मारले. कौन मारले? रवि न मारले. So the addition is na, is a pratyaya. Ravi is a noun. Na is an addition. Ravi na. कौन मारले? रवि न मारले. देवान दिले. देवान. Radha padamanta. The addition is at a at the end of the noun. Radha padamanta. Ramu aila. The addition is pratyay is a u in the end. Ramu. Ravina. Devana. Radha. Ramu. It's first order additions. A nominative case. Dvitiya vibhakti, second order, is a object or karma. Konaka, kasalaka. It's a accusative case. What or to whom? What or to whom? The addition in this case is a ka. Pratyaya ka. Ravina bolaka marle. Ravin konak marle. Ravina bolak marle. Radhana hastika kaucha dille. Konaka kaucha dille. Radhana hastika kaucha dille. Ramu gharaka ailo. Ramu khoy ailo. Ramu gharaka ailo. So you will notice the additions for the noun pratyaya is a ka. Bolaka, hastika, gharaka. Tratiya vibhakti, third class, is an instrument, sadhana. Kasalana, kanchana, by what, with what. The addition pratyaya is a na or tulana. Ravina hattana ball dharlo. Ravin kasalan ball dharlo. Hattana. Ravina hattana ball dharlo. Hatu is a instrument, sadhana. Radhana chamchena khalle. Radhana chamchena khalle. You notice pratyaya is ena. Chamchena khalle. Ramu pencilana bareta. By what? By pencil. Ramu pencilana bareta. So tratiya vibhakti to sadhana, instrument, hattana, chamchana, pencilana. आणि चतुर्थी, चौथ्याचे, fourth vibhakti, is a dative case. To whom or for whom. कोणाक, देवची कोणाक. For example, रवी का सांगला. कोणा सांगला? रवी का सांगला. The addition pratyaya is a ka. बोला का मारले. हस्ती का खाऊचा दिले. रामू घरा का वत्ता. Question is to whom or for whom. The answers are ka, ravi ka, bola ka, hasti ka, घरा का. Panchama vibhakti, fifth, is an ablative case. From whom or from what. From whom or from what. Kanchana.
There are variations for this in various dialects. Example, Ravina hattana marle. From what? Hattana. Ambo rukkawailäna padlo. Ambo rukkawailäna padlo. राधानं घराकंडच्यानं खावच्या घेऊन आयली. राधा घराकंडच्यानं खावच्या घेऊन आयली. रामू देवळाथंच्यानं आयलो. From the temple. रामू देवळाथंच्यानं आयलो. So Panchama Vibhakti is ablative from whom or from what. Similarly, Srishti, sixth class, sixth vibhakti is a genitive case. Question is whose, konalo, konali, haka, pratyaya, lo, li, ani le. Example, Ravi lo, bolu. Whose? Ravi's. Konalo, bolu, Ravi lo, bolu. Konali, chhatri, Radhali, chhatri. There's a gender difference. चरडू वाले खेळू. चरडू वाले खेळू. कोणाल खेळू? चरडू वाले खेळू. The seventh class is Saptami Vibhakti, is a adhar or a locative. The question is where? Kahin. The addition pratyaya is antu. Ravina hattantu dharle. खंय धरले? हातांतू धरले. राधानं घरांतू खावच्या हाडले. खंय खावच्या हाडले? घरांतू खावच्या हाडले. रामू देवळांतू गेल्लो. हातांतू, घरांतू, देवळांतू is answer for खंय. रवी खंय धरले? हातांतू धरले. The eighth class is called Sambodhana or address. Now, apoche is a vocative case for most nouns. The pratyaya addition is a are, vaigo, or vocal extension of the noun. For example, are Ravi, are is a address. Hatana khalve is an extension. Vaigo Radha tu shalek gelilve. Vaigo is a classic address. Name He Rama tu hangyo. He is an address. Name Rama shabdaka Rama, the extension of vocal words, is a sambodhana or a address. Name apoche. आजी आम्ही शिकिले शब्दाचे प्रयोग करच्याका अभ्यास कोरका. नामपदाका प्रत्यय लावनु आम्ही सेंटेन्स वाक्यांतू प्रयोजन करताची. रवीलो बोलू. कोणालो? रवीलो. रवीन कोणे? रवीन बोलाक कसल्याक? बोलाक. पायान कसल्यान? पायान मारले. रवीन बोलाक पायान मारले. रवीलो कोणालो? रवीलो बोलू उदकांतू. खंय? उदकांतू पडलो. I repeat, रवीलो बोलू. रवीन बोलाक पायान मारले. रवीलो बोलू उदकांतू पडलो. रवीन कोणे? रवीन हातान कसल्यान? हातान उदकांतुल्यान. खंयच्यान? उदकांतुल्यान बोलू काडलो. रवीन हातान उदकांतुल्यान बोलू काडलो. बोलू हातांतू खंय? हातांतू धरलो. अरे रवी
तू बॉल खेळतवे. अरे रवी, तू बॉल खेळतवे. आणि आम्ही प्रत्यय लावच्याक अभ्यास करून घेऊ का. आयचे व्याकरणयुक्त कोंकणी शिक्षण आयकल्यांक तुमकोटू धन्यवाद. आम्ही आनी मेळ्या.